финал көн. Һәм игътибар итсәгез, безнең бүген 29 катнашучы Россия Федерация һәм чит илләрдән дә килүче тамашачыларыбыз бар. Безнең бик матур традиция бар. Республика күләмендә уздырыла торган шушы бәйгедә без ярым финалда һәм Ижауда халыкара бәйгедә катнашкан кызларыбызны да чакырабыз. Аларның менә беренче көннәре шуннан башлана. Ә менә бүгенге бәйге турында әйткәндә, ул берничә этаптан тора. Беренчедән, ел дәвамында Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Татар кызын бәйгесен уздыру дирекциясе ел дәвамында Татарстанның һәрбер районында һәм шәһәрендә уздырып килә. Ул җиңүчеләр зонада үзләренең көчен сынаша. Һәм инде зонада узган 12 финалист кызыбыз безнең менә шу Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония бинасында финалда катнаша. Әлбәттә, бу бәйгенең аның үзенең концепциясе бар, аның үзенең идеологиясы бар. Һәр әйтергә яраталар бик күбесе татар кызы матурлык бәйгесе. Әлбәттә, ул матурлык бәйгесе, ләкин тышкы матурлык белән ички матурлыкның, рухи кыйммәтләрнең булуы һәм гомумән безнең милли яшәешебезне, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны гүзәл затларыбыз аша күрсәтү шушы сәхнәдә төп максаты булып тора. Һәм инде әлбәттә, шушы халыкара бәйгесенең республика күләм бәйгесе, ул әле бу форматта берничә елдан генә үткәрелеп килә. Без аны беренче тапкыр 16 елда уздырган идек. Менә инде бу ел шундый үзенчәлеге белән беренчедән катнашучыларның алар ел сайын үзләренең камилләшә баралар. Һәм районнар, шәһәрләрдә, хакимиятләрдә бу эшкә инде бу эшнең кирәклеген аңлап эш итә. Бөтен Татар конгрессы, чөнки башлап җибәргән бу эшнең инде ул тулы бер хәрәкәткә әверелде. Татар кызы бәйгесе, ул хәрәкәтнең шаукымы зур һәм нәтиҗәсе бар. Gırli vakit şaba emin Tatar kızı beygisine aşan beygilerimizin en iyisi asıl sıfatlarını aşasın Tatarımның zatlı bir şakası yüzü kaşı bulasın kile bulanına üzüleyim suyum Dostanlarda dağ jurnalan Tatarımның hamigesi Менә минем кыйбла Менә кемнән үрнәк алырга кирәк Мин данлы Саба ягында туган хан Хани бер авыл кызы исемем Балачак, мәктәп елларым әти-әниемнең җылы чагында сизелми дә үтеп китте Чора тормыштан ян табып яшәргә яратучы Бала шахияларын тормышка ашырмышы Казан шәһәренә юл тапты. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга кереп, Санкт-Петербургтагы 10-нчы халыкара пластика телендә актерлык осталыгы конкурсында җиңүгә иреште. Үземне кино һәм телевидение өлкәсендә сынап карап, беренче мөселман телеканалында диктор булдым. 2018 елда Яз гүзәле конкурсында вице-яз гүзәле булып ирештем. Беләсезме? Әмма буларның берсе дә мөһим түгел. Йөрәгемдә татар канатына, татар телле булуым белән горурланып яшим. Телдә халыкның рухы да, табигате дә, киләчәге дә. Татар халкын азат тормышлы итеп күрәсем килә. Мин ышанам, бу хыялымда чынга ашар. Usta itikçiler, ungan şerişler yaşayan,
кеше шынар ауылында туғанмын. Ішлеген хәл ішімен жігетің болсын деп миңа әнші деп исем қошқандар. Мені айырып тұрған мақтау сөздері ишеттірген яғым, бейгім сәнғаты, шиғырләрім, бұл яулықтағы бизәкләрі ашы матурлық тудыра алуымдар. Қазанға оқырға кетуім, бүтін Россия халықара конкурсларда қатнашып, юғары дәрежелерге ерішуім, көңілі фотларын ашып, кеңейтіп жіберді. Баяғына барсам да, мен ауылымны, өзім ешеген ұрамны, нәсір шәжәрімді қатырлеткен қат юкке ағашын сағынам. Туған ауыл, туған ер, түп негіз. Шушы негізде қияметтен бабам білен мен несабиым. Бір-бірсіне тоғыры болырға вағдайлар берішкәнлер. Шушы негізге әтейім илхам, әнейім зүбәржетіні келен етіп түшірген. Шушы негізде опаларым Алисе һәм Сөмбіл туған. Шушы негізде халқымның балаға исем қошу. Бәби туйы, никах туйы, қоз мәсі кебек көркем йылалары саклана. Мин бүген ғади татар қызығына түгел. Мин биштәрі халқымның әншіге тең жыр биюләрін, ғырыф ғадәтләрін, йылаларын тияп, өткенлерден келешекке кетіп барушы, йылаушы да. Халқымның yüzіне затлымы янсалары бек те келеші. Халқым білен башқарған һәр ішім, әншіге тең бұлыр деп ант етем. Табиблық бұрышымны намус білен көтермін. Бар білімімні һәм күшімні, халқымның тәлімгіне түгел, жанымда дәваларға бағышлармын, ант етем.
gire. Vay canı sandılaştığına gire. Ufak olsan yuvarlanır babana karışırşı. Ufak olsan yuvarlanır babana karışırşı. Hey babana karışırşı. Başka yanlar düşse sizde bulursunuz yaşı. Vay canı sizde bulursunuz yaşı. Vay canı sizde bulursunuz yaşı. Ey canayım ufak yazlansın. Gence göbek düz gelsin. Gence göbek düz gelsin. Şaşıracak, var mı? Gel, bir kere
Rahmet sizge kızlar. Bilal ve Enişe. Aferin, alkışlar. Bilal ve Enişe iyi geldi. Şehrlerimiz alkışlarını. En usta büyük kız nominasyasında Jinuşe Şafigullina Aysulu. Alkışlar Aysulu, ilk büyükşehir kızımız. Tatarsistan Respublikasının yarım finalda hem halkara beygisinde takdim edilen bir retten hem bizim partnerlarımız hem sponsorları bilen
bir rəttən 50 minlik sertifikat bilə böləklədir. Yegizəli can adamlar özünüzü Burksəli güzəli. Kızlar, Rədd ediniz. İstəyirəm Fotoğraf çekilişi bile, taş bile. İstəyirəm foto. Hürmetli kızlar, hürmetli kızlar, tamaşaçılarımız, Gadir hükümdarlar, şulay edip bizning beygimiz, beyramimiz oxirina yaqinlashdi. Kelesi uçraşularga qadar